will be a countermeasure. The threat systems that are designed to find you, fix you, and engage you are constantly evolving, and for every measure, there'll be a countermeasure. Then how do you win against hostile radars, sensors, missiles, and fighters? Intambara ni igice cy'ingufu n'ubuzima. Nobody is invisible. Everyone can be detected, identified, and located. Ikajya n'ukwiye kubahwa agategeka atavugirwamo. Ikaba ari nayo ntwari ikomeye mu kugena uko abasigaye bose baba bagomba kugufata. Mu kinyejana cya 21 ubu ikigezweho ni intambara yiswe Ikoranabuhanga, electronic warfare. As soon as you're airborne, kwinjira uzahita ugwa mu mutego kandi ugabwaho igitero n'ibyuma by'abanzi sensors biri ku butaka, mu nyanja no mu kirere and in the air. Mudasobwa, ikoranabuhanga, radari, ibyogajuru, ubujura bw'amakuru y'ibanga, ibitero byo murandasi, kugenzura amakuru y'ibanga yirirwa cyaracyara ku mbuga nkoranyambaga niyo biri kurwanwa mu isi hose, haba mu Rwanda, Afurika, Aziya, Uburayi ndetse no hirya no hino mu isi. Buri gihugu cyora mu ntambara yo kurinda, kurwanya ndetse icyarimwe no gushakisha amakuru y'umwanzi, yaba abavuye mu baturage cyangwa mu bihugu by'umwanzi n'ibitaro by'umwanzi ubwabyo. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha uburyo buhanitse bwo kurwana bwitwa electronic warfare, intambara y'ikoranabuhanga rishingiye ku mirasire n'imiyoboro y'amakuru, haba mu kirere ndetse no mu nyanja. Muri uru rwego, indege nto z'imbere ku rugamba zifatwa nk'isonga muri uru rugamba. Nizo zibanza kujya imbere y'uko indege zifite agaciro kanini zinjira mu ntambara ya nyayo nyirizina. Intego y'izi ndege ni uguhuma cyangwa gutesha agaciro radari y'umwanzi, ni ukuvuga ko ziba zishinzwe uburyo bwo kumenya ibintu biri mu kirere hakoreshejwe imirasire. Amerika kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yakoze ibishoboka byose kugira ngo ifate umwanya wa mbere byihariye mu gisirikare giteye imbere kandi gihagaze neza. Uyu munsi n'imyemerere mbaye ikaze twinjire ku rugamba, turebe imikorere, imitegurire n'imirwanire y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara igezweho uyu munsi izwi nka electronic warfare. Gumana natwe, cyamazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Nk'ibisanzwe turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubahaye ikaze. Trying to use our tools to defeat the other one, not by weapons but by electronics. Hari uburyo butatu bukomeye abanyamerika bakoresha. Ubwa mbere ni spot jamming, guhagarika radari ku buryo bukomeye kandi bwibanze ku cyemezo kimwe, aho bohereza ingufu nyinshi za electromagnetic, imirasire y'amashanyarazi ku rwego ruhanitse ku buryo radari zitabasha gukora neza. Ubwa kabiri ni digital duplication, gukora kopi y'ikoranabuhanga y'indege, aho bashuka za misile z'umwanzi zikibwira ko ari indege nyinshi kandi zimwe ari ibipiratano. Uburyo bwa gatatu buzwi nka phantom fleet, itsinda ry'indege z'impimbano zigaragara kuri radari, aho radari wari indege nyinshi zitariho mu by'ukuri. Ibi byose ntibyashoboka mu buryo buhutiweho. Mbere y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika imara amezi menshi iri gukusanya amakuru ku buryo radari z'umwanzi zikora. Ibi bita electronic intelligence, ELINT, ni ukuvuga kumenya ururimi rwa radari z'umwanzi, uburyo zivugana, imiyoboro y'imirasire zikoresha frequent, icyarimwe n'aho ziherereye. Aya makuru yose agashyirwa muri mudasobwa ziri ku ndege zidasanzwe zitwa EA-18G Glora, zigenewe intambara y'ikoranabuhanga. Muri izi ndege haba harimo umupilote uyitwara n'undi muntu witwa ECMO, Electronic Countermeasures Officers, ushinzwe kugenzura uburyo bwo guhagarika radari z'umwanzi. Electronic Countermeasures Officers akoresha systeme nka IRQ-218 radari zava, ishobora kumenya neza umurongo frequency radari y'umwanzi iri gukoresha. Iyo bamaze kubimenya, ntibohereza gusa urusaku, ahubwo bohereza ingufu zirenga kilowati 10 ku buryo zangiza ubushobozi bwa radari bwo gutanga amakuru ku mwanzi. Uretse guhagarika radari, Glora ishobora no gukora electronic deception, ni ukuvuga uburiganya bw'ikoranabuhanga, ifata signals radari yohereje ikazihindura scramble ikahita iyisubiza. Ibi bituma ukoresha radari abibona nk'aho hari indege nyinshi ziri kumugana. Ibi bitera ubwoba, urujijo, umwanzi akahita yohereza misile zigakurikira ibinyoma, zigaturikira mu kirere ntacyo zigezeho. Ku ruhande rw'umwanzi yisanga afite amahitamo abiri mabi: kuzimya radari gahuma burundu, cyangwa kuyifungura maze igahita iterwa na za misile ziba ziri kwigana. Ibi bituma ubwirinzi bwose busenyuka. Nanone kandi Glowless zihagarika communication system, imiboro y'itumanaho hagati y'igisirikare cy'umwanzi. Nubwo hari aho radari mwibona indege, ntibaba bashobora gutanga amakuru cyangwa gusaba uburenganzira bwo kurasa, bityo ubwirinzi bwabo bukabamo akajagari.
mu gitero cyo ku itariki 28 Gashyantare umwaka wa 2026 aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje izi tekinike hamwe n'utudege duto twitwa IGM 160 MAR ni ukuvuga decoys z'indege z'impimbano. Izi zagaragaraga kuri radar nk'indege nyinshi zituma umwanzi yibeshya. Icyo gihe indege zigezweho nka F-35 zinjiye mu kirere zitatangajwe things cyangwa zitamenyekanye ku mwanzi. Hakaba n'ubundi buryo bukomeye bushingiye kuri hyper microwaves weapons, intwaro z'amashanyarazi zoherezwa mu mirasire ikomeye. Ikaba bishingiye mu cyo yita fly effect, aho imirasire na microwaves yinjira mu bwonko igatera kumva amajwi imbere mu mutwe. Iyi mirasire ishobora gutera isereri, vertigo cyangwa no kwangiza imiti imbere mu mubiri y'uri kubyumva. Muri rusange intambara y'iki gihe si y'amasasu gusa, ahubwo ni intambara y'amakuru n'ikoranabuhanga. Ushobora guhagarika, gushuka no kugenzura amakuru ya radar n'itumanaho aba yamaze gutinda igice kinini ku rugamba mbere y'uko amasasu atangira kuraswa. Hari ubundi buryo bushoboka bw'intwaro bwitwa weaponized infrasonic pulse emitter. Igikoresho kirasimira indi y'amajwi adashobora kumvwa n'ugutwi ariko afite ingufu nyinshi. Aya yo bakomeza kohereza mu murongo wabo continuous beam. Iki gikoresho cyohereza umurindi pulses uzira mu muyaga ufite ingufu nyinshi ariko ku murongo wo hasi cyane w'amajwi munsi ya hertz 20. Ayo majwi akaba yitwa infrasound, amajwi ari munsi yo ku rwego aho umuntu adashobora kuyumva. Aya majwi agenda anyura mu mubiri w'umuntu akagira ubushobozi bwo guhuza n'umurongo unyeganyega vibration w'ibice by'imbere mu mubiri, ibyo bita resonant frequency. Umuvuduko ibintu binyeganyega neza kurusha ibindi. Urugero ni uko umuvuduko uba ushobora guhuza inda cyangwa ibihaha. Iyo byose bibaye ayo majwi atuma ibyo bice binyeganyega mu buryo budasanzwe bikagira ingaruka zikomeye ku mubiri w'umuntu. Iyo infrasound ifite ingufu nyinshi cyane ishobora gutera ikintu cyitwa cavitation, kuvumbika no gusenyuka kutubyimba tw'umwuka mu mazi yo mu mubiri. Muri ubu buryo utubyimba duto tw'umwuka bubbles twirema mu maraso cyangwa mu zindi fluid zo mu mubiri. Iyo utwo tubyimba dushwanyaguritse duteza shock wave, imivumba y'ingufu ikomeye ishobora kwangiza utungirangingo tissues mu mubiri w'umuntu. Umuntu wibasiriwe n'iyi ntwaro yiyumva nk'aho mu nda hari kunyeganyega cyane, bigatera isesemi ikabije, severe nausea, uburibwe bukomeye ndetse n'ihungabana ry'umubiri. Ibi bishobora gutuma umuntu abura imbaraga zo gukora, incapacitated, agasa nk'uwahungabanyijwe n'uburwayi bukomeye mu gihe gito cyane. Mu rwego rw'imikoreshereze ya gisirikare iyi ntwaro ifatwa nk'iyongera imbaraga z'ingabo ku rwego rwo hejuru, ibyo bita force multiplier. Ikoranabuhanga rituma ingabo nke zigira imbaraga zingana n'iz'abasirikare benshi. Raporo zitandukanye zivuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zarakoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwo guca intege umwanzi mbere yo kurwana imbonankubone. Ingaruka zayo zagaragaye aho abasirikare benshi ba Venezuela bavuga muri raporo batigeze barwana intambara isanzwe, ahubwo bari bamaze kugira ibibazo bikomeye mu mubiri, uburwayi, isereri cyangwa dizziness, kuva amaraso no kubura imbaraga mbere y'uko bahura n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye itsinda rito ry'abasirikare bagera kuri 20 operators rishobora kwinjira mu gace karimo abasirikare benshi cyane rikagenda nta nkomyi ikomeye bahuye nayo. Mu by'ukuri umwanzi yari amaze gutsindwa n'iyi ntwaro mbere y'uko amasasu atangira kuraswa. Muri make ibi bigaragaza ko intambara z'iki gihe zirimo kugenda zishingira cyane ku ikoranabuhanga rihindura umubiri n'imiterere y'umwanzi aho kurasa gusa. None utekereza gute intambara y'ejo hazaza? Ese mu by'ukuri iyi ntambara yo muri Irani iri gukoreshwa n'ikoranabuhanga rihambaye kuri iki kigero ndetse muri Irani no hirya no hino mu isi, ubona isi iri kwerekeza mu isi y'intambara? Ubwo njye ni nuko nsoje cy'amazina yanjye nk'ibisanzwe ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Nk'ibisanzwe turi Odd7 Talk, iwawe w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Twishimira kuba warahisemo kubana natwe. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbaganiye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati,
ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na mbagariye fashion.